Ring ketekan pinanggal 6 bulan November ring warse kalih dalipat likur puniki didang sah pacang didang lepas pinake dados kramo dinasti tiang sakemawon banget pinunas titiang majang ring dane manggala dinas ring boidangan bebala mangdeng unggahang titiang pun sang mandaledang taler ratu pemikering babalang ngicenen itu kapan nakot dari pemagi duaning pun lagi pindah ke wargi baru bagi wargi anyar emang de presiden taran nyarangin minaka di pemargi ring adat pun dikering bidang babalang lah majang ring mempelai sarang kali dan tanakeh tatar jangan agingin domogi pemargin ruini minakadi memargiang gerasa selama sirde memargi antar rahayu tur langgang ngantos rilekas.